umlando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer rumors akhona ke kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama i-Orlando Pirates kubikwa ukuthi i-Orlando Pirates engathi isi-declineile i-offer from Pyramid FC yase-Egypt. Kubikwa ukuthi i-Pyramid FC ibisubmithe i-offer kwi-Orlando Pirates ifuna umdlali oyiwinga laphana ke u-Oswin Apolis. Sokhumbula ukuthi i-Pyramid before i-Orlando Pirates ke isayine u-Oswin Apolis, i-Pyramid amanye ke ama-club ayi-interested ekuthenini ke athole umdlali ke we-Orlando Pirates njengamanje u-Oswin Apolis. Kuvela indaba ke zokuthi ke i-Orlando Pirates engathi ke ayivumanga naye ke lo mdlali ke yona updates nje engiyiphethe ke njengamanje like ivideo usubscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethele ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Kwamanje ke ivideo yethu ke asibambe la nisale kahle.